Mogu biti ne na straži? Nije ključe, da moram biti dvije. Da ne pošao na ostalo. Vidim da snimate, če ne slučajno se radilo za nekakve situacije, može biti baš neka snimati. Super. Mogu napisati listu. Da se ti kako potegnu samo na to.
那个，Lekker, maar dat kan helemaal niet met.
Baš to koča. Adiós, Nedro.
Petnajsta minuta srečanja, rezultat je vedno 0-0.
Privuši, znači, evo sve. Dobre, bravo! Sada, stani!
Dalje!
sankcije neke. Staj se, oj. Urbi, Uzemi. Trideseta minuta srečanja, rezultat še vedno 0-0.
Ajde, Nitro! Ja, jedi! Ja, Nitro! Stai, Modrić, stop! Ajde, ajde, ajde!
Ne spadaj! Prestolo, više! Bravo! Više! Maši, više! Tiše, ne, Zaja. Zaja, ti. Vidi za jednu.
Ciao! Ciao! Dai, dai! Bravo! Vedi. Siamo. Pucam kurwa, jak samo domaće slučiš pizda. Ați văzut pe noi să nu pierdem, să nu pierdem. Eu ci vreau spune. Unde să mă greu ceva? Doamne, čisto na to. Bravo, Pipson, ej! Ajde, ajde! Vrdi, Šiša! Pipi, u redu, Pipi! Ja volim, ja volim. Moram
Chi? Cioccolato, poi tu ne compri. E te? O tu ne postane, tu sei. Diam. Dapat tempat. Mama. Jaj, mrzim to. Jaj. Ajme, idemo. Passo, Glisa! Levo! Lavora! Grazie, Glej, ajde, bravo! Ono mi imamo test, celinka. Celinka je uvijek krov. Ne, četvrtinka. To je easy. Pitorinka. Ok, lagano. Daj, pa da si kupim nešto svoje i... Tamo skroz iza. Tamo skroz iza. Stano. Dok je Teka! Anche gol.
Nije to ništa, mama, nije to ništa, kad ovaj naš jedan igrač kako se zatrpao pobjede što ništa, to je karton. Emrak sprinta, tijela. Ja sam tam mnogo doživio na svoj moj. Ja tam mnogo jajka, Aguanta el jogo. Paso.
Ne, pišu. Ja pišu. Uvijek gre na mesto. Prvo. A pa se mišica. Mišica. On je imao teže probleme. Ovo te spreja, te fajn. Mama, te spreja, te fajn. Mi naša mesta, na kurdi bi šao na mesto rob. Ne bi pići. Ajde! Ej! Paso, stani! Pazi ga, primi ga to, bravo. Menjava domači ekipi, iz igre odhaja igralec številko 18 Pipuš Matic, v igro pa stopa igralec številko 17 Plaznik Nejc. In še ena menjava pri domačih, iz igre odhaja igralec številko 5 Robert Nejc, v igro pa stopa igralec številko 32 Knez Urban. Kam Vinca, kam? Kola će. Kaže prehod, on ne muči da ga sebe. Ja sam je dao kod 3 neka. On ko je najbolji dao, ne stišliš drugi. A ti pomaže ovo? Stilka 2-30. Ej, kola! I fala! Bravo!
da bi oni znali. Čekali, ne. Menjajo tudi v ekipi gostov, iz igre odhaja igralec številko 7 Štrukelj Jan, v igro pa vstopa igralec številko 11 Božinel Rok. Tam królик.
Pa ne, ničega. I ne znam da će paket. I najljubše. Meni je taj. Aşkım hayata tamam. Sudi, offside! Ja, Santana już Spila jeszcze Enur, Ne navija. Ja zato ne bi začita. Budi navija, ko ne navija, kdo? En gol je že bil. Pa tu ten gol ni vela. Trikrat. Ale to oni, ja se sploh niso. Ale ko so oni mogli mi dobiti eno točko več. Tisti gol se ni vela. Enega buta se pa obtaj, da Ne, ale ko sem handikap pozabili, gol sploh še ni rekel največ. Še! Ale sploh še ni rekel največ, oni so že zabili. Ni dobro, ne, bil uspjeh. Daj, hitar. Pa ti. Ja vidim. Gdje se pa bio? Hajde, Tri se ide. No, dalje! Sus! Šar. Ajde, dobro, ajde, ajde! Daj žogu! Go! Marija, še tekno. Nešto da mi
Kako je bilo? Šta bi se? Dobri moj. Ranko. Ela, ti ideš mi. Mama, Lea, ga radiš? No. Pa dobro, znaš što me je živcirao? Menjava v ekipi gostov, iz igre odhaja igralec številko 5 Kompara Matija, v igro pa stopa igralec številko 14 Miljanič Vice. Moravac je šel pa dem, ne? Menjava tudi v domači ekipi, iz igre odšel igralec številko 9 Moravac Ranko, v igro je pa stopil igralec številko 22 Pljava Dem. Šut, tik, šut! Stiki! Che solete! Ajmo da ti nuovo! Lì che hotno, lì non na šuce. Che hotno gdje? Malo, Še, stiki! Visoko, da. Je pa visoko, da. Že je to. Ako bude? No, uspješ. Želiš? Uspješ. Spadne. Da. Daj! Da, idu. Da ubaciju. Oni mi jakši. Pa naš? Dai te ne, giù. Sto. Lasci penna. Penna. Hoćeš da tam je
Pazi! Ojoj! Izbi! Što je jedan? Jedan ima urod. Dobro, idi se! Ti pas! Daj! Ajde, gol! Cijela riječ. Złoto. Возьми. Нет. Jedzie, najbolej. Gdzie jest ja? Ja treniram vertikal. Ja, je. Ja, Dimitri. Pazi ga. Daj še do tega.
Mis chips. Jebne. Ne para. Rumeni karton v ekipi gostov, dobil ga je igralec številko 4, Melvan Ante. Udeo! On, ali mi. Jovada će još uvijek igrači. Ja pa če šao uoče njima. Je vidi. Daj nazad. Gledaš, tako tak zajče. A radite. Šapa! Da ga spasi! Dej na!
Što ne vidim našu. Azize, gdje je? Bravo. Še daj. Bravo, hala. Še daj. Stopi ga! Ovo je tamo. Vidi se. Znaš ko je full groz. Znaš ko je full groz. Daj ga, gdje? Bravo, bravo. To je taj gled. On je tako. Тут je zadnje minute porezati auto ti je. Šta? Koliko je minuta, mama? Daj Marijelo, gledaj. Mama, vidi, pomoć, 5 minuta. A zdaj tu si. 8. 6. Eno. Nič. A vidite, zdaj. O, definitivno. Ne Zadnja vas akcija. posti, šlađem te. Zadnja akcija. Ne, nič, se podali. Ok, hvala Bogu. Mi smo bili dosta lakše da rade, oni tam tu. Vidite, već ne vi. Še, daj. Ajde, zadnja! Daj para. Daj, daj. Ura! Ura, sudja, ura! Daj ga. Ej, ja ne bi mogli. Bravo. Ne pokaži. Ura si. Kupi se resedo. Faul! Ovo je nikdo da ne opisi. Ajde, še golman. Ja bi se zdaj volio po moje pisi. Ti tako. Nije bio aut! Daj se! Kaj, ležiš? Sudja, ura! Znam da funkcionar ne gleda. To nije tako. Ovo je samo tako mamu mir. Prijatelj. Ajde ga! Prvenstveno. Kako hoću da vidim. Bravo! Mama, ja ćem grana. Končana je tekma med domačo ekipo NK Fužino Zajemci in gostujočo ekipo NK Brda.